sondelana onyazini insizwa zakithi nizofunda umthetho ukuthi umuntu wesifazane kubalekile ukuthi einsukwini zonke ezu-30 28 abe neholiday lika 7 days. La uhlala khona nentombi yami yake yayithatha yini break yesonto noma sidla Monday to Sunday, Sunday to Monday, from January 1 to January 31 noma January 30 mangabe u31 noma u30 kukhona like itshele khona ithi namhlanje angipheki namhlanje ngizolala phansi noma akaze kwenzeke makungenzeki ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Ubona-ke namhlanje uvela uthi umfana nje uhambe nje vele kuqhamuka umfana athi lethi ifoni akutshela ngomlomo athi lethi ifoni uvela utatazela umkhiphi thatha yini iloku udididi bokulala labantu besifazane bese ngitswini zokushaba khuthuza umfana akhuthuze ngempama athi lethi ifoni akutshela athi ilethe akutshela ngomlomo athi letha la ifoni. Ngoba yini wena uzenza lula hamudelela uyibona bonke abafana umfana mayifuna ukudelela umfana adelele wena maye sizwe nje ukuthi kunomfana afuna ukumgwaneka kufanele agwaneke wena ngoba wena ulula. Angisho mina ayengikhulumela into bese ngihlehla ngoba yiningi ezonyazi unabazali bethu nodadewethu abadayisayo la ehlakalweni zendlela kuyingozi insizwa ukuhambe sithenga izinto endleleni isizile. Angisho mina ukuthi kungasapotwa abantu abadayisayo kodwa kule nkulumo engiyikhulumayo yokuthi umuntu mayiseyinsukwini zobushakake akufanele umfana athi into ephathwa izandla zabobili kulabo abantu esithenga kubo bayasho yini ukuthi namhlanje angikwazi wena ukudayisela ngoba kuseyinsukwini zobusha bami noma wamkela imali yokuthi odle ingane zabo uzoba yini wena kusasa. Yazi lapha emsebenzini ngaye ngacela ingane yakwamaphumulo ngathi ngicela dadewethu ungenzele itiye ngathi ngicela ungenzele itiye yavele yeza kimi yathi angikwazi ukwenzela wena ngathi mina ngoba yini yasibeka ngesilungu yathi am under menstruation period yathi angikwazi ukuthi ukudla kufanele kuwo wena. Ngabonga ngathi hawu ngiyabonga ube ngomunye bezovelenza ngibonga ukuthi wena uzalwe ekhaya elifundisekile linomthetho ukuthi uma umuntu wesifazane ekulezi izinsuku nje akakuthinti ukudla okuzodliwa umuntu wesilisa. Zinsizwa zakithi kubalulekile ukuthi emgodleni yethu kasiphatheni ikhaftini esizozidla la sisebenza khona ngoba nala kusebenza la sisebenza khona enkantini la siphekelwa khona abantu abasiphekela ngabana break baqashiwe. Kubalulekile uma umfana uyiphathela isikhaftini sakho uyibeke kwinhlanzeko yomzimba wakho. Kubalulekile uma umfana uyibeke kwinhlanzeko yomzimba wakho uyibeke esithunzini sempilo yakho ukuthi uvikeleke la uhamba khona ngoba make wakudla ukudla komuntu eseyinsukwini zobusha bakho uzobalula uyodelela uzodelela ngisho namantombazana mayefuna umuntu azokwenza ngayisibonelo njalo ubona abafana abenza ihlaya kube wena ophambili bangamboni nje omunye umuntu okungenziwa ihlaya makungakenziwa ngawe manje kwenziwa ngawe ihlaya kohleka wonke umuntu ngishona eyisini kovela izini ukuthi akanazini kuhlekwa wena ngoba uzenza lula. Zihloniphe umfana uzazi izinto okufanele uzenze kuyihlazo kabi ukubona umfana ehambe ehudulana nezingingila umfana ufunephi lona umfana ukhulelепhi lona ngoba ngisho uzodla i-apula funa ungona uthwala isport ume kunobuha buhlafuna nje umfana uyayihlonipha umfana uyayihlonipha
yonke into eyenzayo wazi ukuthi kunomuntu obukela kuwe. Ungahambudla ungadli bume. Ungadli bume. Ivangeli likaShembe isho njalo inkosi uthini ithi yamanga ukuthi undidaphu ngoba uqala emakhaya imfundiso yasekhaya le. Wafika uShembe wahamba kuyo efundiseni abantu. Namhlanje kulesihlanu abanye bethu bazophuma emsebenzini bagoduke, abanye bazophuma benze kulokuya nalokuya. Siyacela kulabo abagodukayo musana ukuhamba nifike emakini nidla utshwala nibiza abangani benu bazodla utshwala emzini kayihlo ugcina igcekela kini kufana naserenki zonke idakwa zendawo mase idakwe ichamela umzini wakini. Phenduka ngathi kusarenki ikini linuka umchamo lonke ngoba wena ulande bonke sikhotheni bangakini wathi ukuyila beze bezodakwa kini. Mawufuna ukudla utshwala labangani bakho kuthathwe nabegroundini nidla utshwala khona nikhame khona nibhoshe khona nenze yonke imigilingwane yakho khona ningezi namanyala nizowenza emzini yoyihlo nilulaza amakini. Ululazi kini bahamba intombazane isiyochama ngisho endlini la lishisa khona impepho iyochamela umsamo wakini. Njengoba nigoduka nje akadeke nokuthi uma nigoduka umuntu umuzwe ethi ngifuna ukubeka la ngifuna ukufika ekhaya ngingayiboni indlela uyagula wena. Ufuna ukufika ekhaya ngingayiboni indlela uzungayiboni nje indlela yakini yini. Hayi leli ngizoliphusha etekisini leli ngothi mina ngehle renki yangakithi ngifonela abangani bami ngithi sengifikile uyayibona ukuthi usangene. Kulele bhodlela lu-175 elu-180 ubungadlula lapha kwaChester uthenga ivorsi ikhadibhodi ka-5 kg kuyena lekini kule henese u-550 bungadlula lapha kwaChester uthenge lento ekuthiwa ama-drumstick namatayi. Ufike nayo bazali bakho uthi ungena nabazali bakho uthi bazali bamnake ngeniphathele bona unyoka kakhala inyembezi zenjabulo zokuthi wena mntanakho ufike nokudla. Hleze khali inyembezi zosizi njalo uma uzekhaya wena uzwa notshwala. Shembe wasebuhleni kade abantwana bakho abefikayo bachobozela izitha nathi esibuya sambe nonyazi amen. Nkosi yasebuhleni ayibusiseni kuzwile amen. Amen. Yes, Nkosi.